neka mag nyidende madhi nyime pacho kae. Mano bende ema biro bedo thuon wach ma biro bedo kwa twake e chenro mar mine wacho kango chopo kanyo saa 3 mar otieno. Ka wadhi mbele, eni ogai mar Azimio Raila Odinga okwayo piny owacho oket okenge mar neno ni orit ngima wakeni ma pacho ka. Owacho ni oken gima kare ni ngima wakeni ikaw oko e yo marach kaka osebed ka itimo, ka onyiso jonchwal arita okaw ndamo mager mar chik ne ng'ata maketho ratich ng'ama miyo. Wach mane osir kod gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir. Tumeona vioja, tukiona wamama wanauliwa hovyo. Wamama wanakatwa kama mtu ambaye anakata kuku. Tumeona mingi zaidi ambayo inaitwa gender violence. Kwanza tunalaani vitendo vya kinyama ambavyo vimefanyika hapa katika taifa letu. Lakini pili, tunataka hatua ichukuliwe ili mambo kama haya inaweza kuepukika. Hatutaki kwenda kila mara tunalia, tunaomboleza mauti. Tunataka kuwe na kinga ili kina mama wawe na usalama ndani ya manyumba yao. Kwa hivyo yote ambaye atachukua hatua ya kupiga bibi au kuwa bibi achukuliwe serikali hatua kali ya kisheria. Ukiona jamii ambayo mwanadada anapigwa, mwanadada anauliwa, mwanadada anatiwa mimba na kuweza kutupliwa mbali, we're heading into a rotten society.